Kulay pi baru sesin para ka video jangan hati kani ka por parlo ngawan berpercaya kena pi halor ketu ka video bala sa step ha po social media. Kata kalong ba pi sia barak pi kan tho enga bang ade kata ka brio balik chat lang ba tu nigro. Te nga ba ketu ka brio ngam don jing ya de wat tang ken dia ru dapat bahai kani ka dur jonga ngalong kumno. Ya kop ketu ka brio. Pai bah I used to judge a dance competition TV show. So here's what we gonna do. We're gonna let these three ladies do their thing. I'm gonna let you all be judged and decide who did the best, okay? Here we go. Baik bah, namar bakat tu ka video bagi aku sa social media ngamsu tenap tang kendera pila sikun tho engai ka benang baka kendau klem dan dia de ha ro te perlok namar kata syab pin kan tho syab pin comment sliu yang sudah pet de bisa penya perlok share kini ke video jonga hadu bomdan jakasi ka platform jaka social media ko mapila share ka tu ka video we bakhan nang rim klem jingmut